So hello guys, welcome back to my channels. Entah kesini, इनके अंदर खासी वाला menang makan haro. क्या बोला तूने? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? Dia nak sini ngimelek kuat bat ngimelek kek gigi so kijur klau. Dia sa pek ke video ada berdekat. So hello guys, fila bani ire kini kita pentar. Rin bagila ada orang kita bawa. Pek fila bani ire kini sibun na. Dia kalau punya rin bagila ba. Kita di kami buat kita hung yang for hung. Guys, very nice beauty of nature. See guys, kalau kecil kenal, jadi Maria. Bila penyitan bikin undang, jaga. Guys, bila penyitan kini jiwa kering bakul klem good apa ni rekem ki baca bor. क्या बोला तूने? Company fi kena kawin sentil wa ibang lah wa best page ne perlu pura page video ada berikut company fi cek pada ke sentil di si kram company fi ba. Oh my god! Wow! Oh my god! Por company fi ke pati wow. Ini kita pasti wow. Guys, begini pati ini kot patisnya tambah harga taste. So guys, ada kawero. So guys, kanero kawe nakisentiu 11 iya kalau backnya it's very nice guys, very nice. So guys, pelaban yang ne ki ki betoik Shalom ba. Take you buku iklan even biru. So guys, first nyelayan akan neka jor kalau kini bersih bama, kasih ngomong tip cepat benar. Kini pack, kalau ngejauh mungkin ada bam tu, pack ini jor fresh. Kini jinjar habnya, ini yang pelik kalau. Fresh pack ini.
It's called forest curry. It's very like sauce. Ini may ibang ini. So guys, ngalakik shibun ba na pek? Ini na. क्या बोला तूने? So guys, ang pengen laban ini kini. So Malay. It's English called gooseberry. Oh guys. Oh my gosh. Labiang. So guys, kan TV kita ada kite cloud. Okay, spok ala dan try. Tu ini siapa? Kita pergi pacor. क्या बोला तूने? Pacor mana TV. So guys, kena ada pom. Quick, I'll show you how long kena kan? Picture nya guys. Oh shit. Oh. Oh my god! Wow! Picture nya guys. Sudah picture nya pacor. Shit. Shibit. Kalau perlu bara kini kita jual collection berapa lewat mengantar sih. Wow! Very dangerous! Dia shibun ha. Wala katarup. Thank you so much. Bapigay ka na ka video. Kaya nga sa pinibiyan. Sa kuway pat ka video ka ba pair ba mo? Okay, bye. Thank you.